Maloi lau mali e aho e ki merere e tonga kutoa pe. Whiawhia ke talitani le leiki mo tolu ki homo uni o ngongo mo le te o tonga ulua ki mo e waka ma foki televisone tonga ki he hoani. Wakai koi ke ngahi ulu i o ngongo. O si atang ke tau tahawa ki olunga i he kakai e whunua ke mau ai ho whakalahi malu i hono wha a ki e whaito Pfizer. Tu utai e ki palemia wa kawa miliku i fisi pongpongi ahoni ki whatahala he kautake Pasifiki pe koe Pacific Islands Forum pe PIFS. Pe a malawa tau dea pa angai ni mawhia ngai business ni i tonga tapuni ki ono mau i e lau ki ono ngawe aki ko ia misi ni tali totongi. O ku te iepe me ngā yongo ke ana yangi pe he whoki ta wakai ki he whamumi taha ko i mi mala e sipoti ko e wakai lewa eni ki he whakai ki. Ko si whaata mai eni he potu ngawe mo ui e malawa ke mao he kakai e whunua i he tau tahawa ki o lunga ai hoho malo i whaalahi hono wha a ki e whaito Pfizer. Pe aku whahoko pe eni e ta whaaki ko iene ia e whare wha ele motu a i whare maha ki Vaiola. Ka koe whakai ki mo Alice Tupo. E whamatanga tale ki tale o leo i potu ngawe mo ui toki tā ana kau ola ki he ngongo ai le teo mo i televisone tonga. Ko e tau mua no toi whahoko ai huhu whaalahi o no wha, ko e uhi koe whiema o koe ke toi whamalohi e iwi o huhu malo i he sino i tangata, e uk mahino ai whaau ke holo holo mali e pe ai iwi koe huhu malo i he tai mini, pe au whaingo fua lewa ha toi puke ha taha o toi koveangi ka pau e a o ke mahina e ono, o e huhu malo i whamui mui pe a ikai ke toi hoko atu ai huhu. O mahino pe foki ai ke yuki pe e potungai mo ui he kakai o whanua ke nau kau i he polkalama huhu malo i, ke whakakakato ai huhu malu i hoani mo e whakalahi ai o ke huhu oloaki i he tau tahawa ki olunga o pese te hiwa walu, huhu hoani o ku pese te hiwa taha pe ke huhu whalahi lewa o ku ke ia pese ti pe e nima walu. Nei beheto ke tā ana akau ola, ko e loto ani o ku ke i lere ki pe huhu malu i a ke whaito o Pfizer me Australia. Koen ko osi me, osi tau taha e tau whai e huhu, nai tālai whainga ko e au piki tau e taha pe tau whia ku tau kamata ke tau sio ke ngai o la kovi huhu. O koe ke tau sio ha o la kovi huhu. O la lelene huhu, nai au mai ai ko vita hai waki tonga. O koe ke lahi ai ha mate. Pe ko ha pekia mi he kovi te taha. Iwa o hange koe mea nai oko. Io tau ngai whanua kau ngā api hange ko fisi. Pau kau pe ai munu sila mo Australia. Aia koe huhu booster, ai booster, koe u mRNA vaccinations, aia koe Pfizer be o tau mau i tonga ni. O ku waino kalase taha koe Moderna, ai o ku tekei ki tau mau e tau tolo kalase koe ki tonga ni. Ka kua se ai penga i whunua nau whailonga mai, e te nau lava o mai ai Moderna. Ka koe Pfizer no tau mau i tonga ni, koe o mai me Australia. Ko a lot ko he tai nini a ko tau whinga i koe ne kai whanua ki nā mai whai. Ko e whaamu koe potungai mo ui ke ofi hake e whika koe huhu malu i whaalahi ono tolu ki e pese te hiwango futupu o ange koe tu unga koe ai ai huhu ulua ki mo e hoani. Koe iwi malu i koe ni o e huhu o osi i loia o ku with time o ku holo. He, o ku holo mamali e beia. Aia ka pau e holo hi foia, mo i taimi e haha o ai COVID, ko Omicron ia, o ku lava pe puke tu o ua tu o tolu i ai. Ka pau e hoko ai, e ne holo hi foa ana e o te puke kita e COVID. E lava pe ke te puke lahi me ai. Ko uhinga e mea kok whaia e huhu pusta, ko pusta kono toi whakamalohi i pe, ai iwi malui i hoto sino whekau against i he mahaki ko oku whakatatau kia huhu. Ai a koe te o mai koe ni ai huhu malui o koe whainga e mauto ko o si mau e nau tola e huhu whika wha. I he kau ngau e penia po ngau mo ui. Kau ku, o koe ko ha mea nia ke tāla ai kakai. Hange pe koe nuku ilo i muri o ku hoko ai ai huhu whika o se wha ia o koe whainga e kua arukinima. Ka koe uhi ngā pe ke whakamalohi a iwi malui o e sino ki hono malui against i he Omicron. Pe koe against i he vailasi koe ni o e COVID.
Koe uki koe ni o whate whitoi ke ni ihi koe punau tuu lawe ango fua, ai koe ta ua nongo fulu ia ki o lunga koe kau ngau e laine mua, o kau wai mo e kau ngau e koe malai whakapuna mo e kau a whanua i tahi. Ma e ngonga le teo mo e televisione tonga, kau a listupo. Na e taritari whapule anga e pongponge aho ni so wa fisi ai e ki pale mia hua kawa miliku. I ene me ahifo he waka make he ano sila kena kau i whata anga no ni mako e kau take Pasifiki pe koe Pacific Islands Forum. Na e taritalia e tarafika o lahi o fisi ki e Pasifiki ratui no ke kupua pola e ki minista ki mulia tonga ni whikita moiloa uto i ka manu pe he ki minista kabinete a fisi ko Rosie Ekpa. Mahina whoki ko ina toki me aho hifo eni ki fisi ke ka whataha i he whataha lahi ko ini hiri anu whawa ani awhi e he sea o whataha anga i taoni Frank Bainimarama ka koe e ki pare mia ia ofisi. Vai whanua tō pola mo i whakaiki. Ne kamata ake ne awhi a hono whātau kei e Bainimarama e whataha angani ki he mahu inga e whetutaki lelei ke uhi aku ni lalanga i e whemahino aki ke uhi ki ngā holo e ngahi whemea aki kautake e Pasifiki i he whātaha angani whikau aki me ngahe palani ngau e tu uloa e aonga maaho tau kakai. O hoko atu he ahone whātaha anga kautaki o tataki beia e ki minista ki muria tonga ni whikita muiloa uto i ka manu a ene whilia uto i ka manu whātaha me pale mia a Vanuatu, Pop Lathmin, Palestine o Nauru, His Excellency Sir Angel Whips Jr. behe ki minista ki muria a Australia, Senator Penny Wong ke nā tataki whātaha angani. Na nao tatake whakataha o e aho ni he polo kalama talanoa he kaweinga ko e whakalakalaka he ngau e kakai ke a usia vi sone ka otake Pasifiki ke ha matakari Pasifiki o kutu uloa i he melino, whiofofani, malu, ui ui mo kau katoa o i kai hataha eli e kina. O ku matunga eni whi mau e kakai e Pasifiki ke nau mo ui tau ataina mo ui lelei mo aonga foki. Ko a pongpongi lewe hoko ate polo kalama talanoa tatake pale mia o Nusila Jacinda Ardern i he kaweinga ki he ngahi ngau e whamatakari e Pasifiki me mahu inga o e whemahino aki i he ngahi tui whapolitikali mo e tau ke i whakataki. E tokoni ke ai mo e eiki Paremia o Haamoa Naomi Mataafa, Paremia o tumotu Solomone Manase Sokavare, Palestini o tumotu Michael Unsia pe he ke whaifikau sekretari seniale o e kosilio i ngahi siasi o e Pasifiki. Ko i ngahi whanua e tahawalo o kawatu i he whataha angani to ke heangia ke ripasi nena osi holo mui ke hiki ngahi kaweinga he tataki e whata angani. O kau ki heni mo o tumotu maa solo matuunga i he ngahi ngau e whakalau. O ku hoko eni ke tokanga lahi kai anu sila me ngahi whanua lahi e Pasifiki ke hui i kai ata ki tu ai hapalani ngau e tu whakataha e Pasifiki ki hono ngau e i ho tau potahi ki au sia ai visone ngau e o e wanoa ni manoa. Maa ngonga reti om televison tonga kua whanua tau pola. Ko hiri whaki e potu ngau e tanak paanga hu mai me tute ai tau tea paanga ni mawhiki ngai business ni ihi tonga tapuni. Ko i kai ke mui mui pe whai pao ki ngai tūtu uni e lau ki hono ngau e ake misini tari totongi. Ko hiri eni ai ngau e atu e ngahi kau ngau e koe e potu ngau e ki ngahi business e o kulaunga mai miai ai kau whatau. I ono whai ke eke he ngonga e le tio me televisione tonga e tokoni pule lahi e potu ngau e ki rifi hei muri. O gu whawhia mali e au pito e ngau e kuna whai ki no mui mui e ngai businessi. A e o kuna kei talangataa ki he tōtu oni e potu ngau e i he mahino o ku whengai aki whawhi e au pito e potu ngau e me kakai e whanua pe ka au whakatau. Ko e tautea ko e ni, pangani mawhe ko e ni, wea uhinga ko e ua ku makatunga e koho no i whake tautea. Ko e ua kipe, ko i kai ke oange ha tari totongi, te ko ha receipt ki he tō taha ngani ko hako whakatau. Ka kono ua rewa. Ko ni kai ki ngā aki ai mi sini tari totongi, ki ono whakahou ki ai whakatau, ka toki pringi ai tari totongi. Ai ko tō taha ko ni na ne urakipe na keke oange ia ha tari totongi ai tō taha whakatau. Ka kono ua pe na keke ne hangaya au tā pe whakahou pe hulu ake ai skena, ai whakatau koe na whakahoko. Ai a pia whiri whakirewa he pō nā roa ki whapapau i e potu ngā wewe pe ki wa, mo ki timi e kau ofisa. U wautona ki ngahi launga koe whahaku mai koe kakai. Ka nā wautona te kau ofisa koe ni o whahako a ngahi whaka eke mo ngahi kumi ki ha whakamooni pau. Ka hiri koe kono whapapau i au pito koe a koe na i kai ke mui ofi a e binis koe ni ki ngai tutu ni na i whakirewa tautea. O averewa ai tautia koe aki he binis ko ia.
Neo ngai ni ihi o e ngai business ko nau mau i ai lang kio no ngai aki misini tali totongi. Ka ku whawhie mali e ke potu ngawe i he mahino, o gulai be ngai business o nau mui pau ki he tūtu uni. Na e whamalo i a heni e hei muri e kakai e whunua i ngai whitu utaki ko whai mai ki he potu ngawe. Ke hiu ki kai ngata pēr to koni e programani ki e whama opo mo tānaki ngai whamatala paanga to tonu mo whalalaanga ki he potu ngawe. Ka e to koni whokia ki he kau whakatau ke whapapau i oku tonu ai maho i ngai koloa oku whakatau. Nā ne pehe koe whaamu ke hoko no ngai ake mi sini tali totongi mohono e ke o tohi tali totongi. Ko haurunganga tu umau ia i he kau whai whakatau mo i kau whakatau. O ku kei kore ai pē ai potu ngawe ki he kakai he whunua ke kei hoko le rei atu ai pē ngai whingai ake kuna whakahoko. Ke hike teke mo whaiwia no ngai aki to tono e mi sini tali totongi. Kai ke koe tau mua te whito ai e whamamawha i koe no ngai aki mi sini tali totongi. Ke mau taimi to tonu mo mau a ngahi whamatara to tonu ke whakatau. Ke whahoko miai hono whika i e tuku hau ngai aki i ngai wharekoloa. Pea tānaki miai e inasi to tonu ku to tonu ke mau e pure a ngā me ngahi wharekoloa. O kumatunga eni i he lahi ngai business ku nau pāo sii ai tuku hau to tonu ke tānaki. O ku whamamawha i he potu ngawe tautai ai kei tapui hono tautai i tai whalau e mokohunu i he tauni. I ono whai ki eke to koni pui lahi e potu ngawe to ke tāsio la amari mali. O ku kei lahi pē ai hā mai ni ihe ku nau talangata a ke tutu uni koe ni. O tautai i tai whalau e mokohunu i he lortongani. Ta moni pēia ku iai nahi report. A prawe i ta mono tautai tai whalau e mokohunu. Ke o pai pēkia ngā ngawe ta kau polisi ki ke tingau tōru koe ta mona i report koe ni tautai tai whalau. Koe tautai koe ne moko nuk no whakahoko o ku itai ke whakalao ia. Ke a unau mau ke ngau tōre la koe tautai prawe ta mono tautai koe. Tera pau e makoe o ku iai pe a hono tau pea. Mito mana peke ngau tōru o kei tapu pe tautai koe ne moko humi. Ke a toko ne tia kai nimi o ku rolotonga tapu pe koe tautai koe nuka tai ke ai. Tautai ke whakaawai a hame koe ngā whamatala o ku alu hore ke talanoa. Nā e mātuunga whoki e tā pui hono tautai i e moko hunu ka uhi koe si e hā mai e mea mo ui koe ni e potu tahi o tonga ni. Ko e whaamu lewa ke oangi ha taimi whiunga ke whawhanau mo whaatolahi ai e moko hunu i he potu tahi o tonga ni ka uhi koe ngai whie mau o i kaha u. I hono whai ke eke he ngonga letio me televisione tonga ai pule lahi e potu ngawe ki mua to ke tātu i kolonga hawala fihi. E malawa pe, ke owa i he tāu e ni maa ai tā pui hono tauta i o moko hunu kai malawa ke whaili ai mea mo uini. Lorotongai ni e ngai whemea aki e whale alea i e mahina ko o sina e whai ai e tokanga me whawawhunga kakai o haapai tā tolu ki e tuunga o ai a hono tauta i o moko hunu. Nei tali ki heni ai eki ministare o leo e potu ngawe tautai Samuel Waipulu, e whai e savea e potu ngawe ke tuunga o kei e moko hunu ke toki mahino mi ai, ai tuunga e iai hono tautai i e moko hunu. Ka i hono whai ke eke o e tukoni puri lahi e potu ngawe tuki tā seola amari mali, o kwhai pē ngawe mo te uteu ki he savea koe ni ke whakahoko. Ka e keko hi koe taha eni he mawanga mo oilelei ngai whamiri lahi tongani, o tapowai a mari he kau tautai, o ku mahu inga ai mui pau ke tūtu uni o kutuku atu kai malawa ke whā mai ai moko hunu. O ku tapui whoki he lorotongani mohono tautai i o e kanahi. Nā e taritali lei e he komisiona polisi Shane McLennan i he wike kōsi e tarawhika o lahi anu usila ki tongani His Excellency Matthew Howell ki he aptanga polisi koia i longolongo. Aiena e whainga mali e ke ne mea o ahi ke whare who'ou. Nei langa ki tahu ia e whangakuri whadotolo ko ia ai potu ngāwe kako alistupo mo i whakaikiki. Koe ngāwe koe nina o si kakatope ia i he tau ko o si e nei whapaanga e polkalama langa whakalakalaka e potu ngāwe polisi a tonga. Koe polkalama whengawe ake tolu i he waha a koe pule anga tonga Australia mono sila ki ngai langa whakalakalaka ke toe i he to unga lele yangi ai potu ngāwe polisi a tonga. Nei whamalo ia e komisiona polisi Shane McLennan ai futokoni whauwhaua ko eni ko tai mali ai potungai polisi a tonga, pea o kei amanaki lelei ki e whaku whatongia koe e whangakuri whatotolo, e toi lelei ange e nau kumi koe ke mao e ngai whaito oko na tapu, koe paanga uri me ngahi nau tau te whalau koe i he whanua,
I mahino o ko iai ai na whaanga le lei ke tau hi mo toka ngā iai kina o tolu. Nani toi pe he koe whanakuli whatotolo, koe taha pe iai timi ngā ue ai polisi tō ngā. Nai toi whamalo iai e McLennan ai tokoni ko toa pe kua whawhaho koe potungai polisi a Nosira, pe ke polokalama koe ki hono toka ngai kina ai whanakuli i he Pasifiki, pe ke ngahi polokalama koe ia ki hono ako ia kau ofisa polisi nau ngā ue whapatonu i ta whaaki ke whatotolo, ke nau lawa whetutaki wā ofi mo i kuli i taimi kau whahoko ai ha whatotolo, kai malawa ke au sia tau mua koe nau ngāwe. Nei polokalama koe ni ai tokoni komisiona polisi e leo karisi toi folau, koe timi whatotolo koe ki ngā hia mo i mau lao, pe ki kau mei mipa, me i he waa koe kuli whatotolo ai potungai polisi a Tonga. Ma ai ngonga le teo mo i televisione Tonga, ko au Alice Tupo. Pea kua whakahami wa a pule whiunga ai pōtu ngā ue whakatau aki mo i langa whakalalaka whakakonomika ai totongi maolunga fo ou o kiai ai puha moa kilo i tahani mā ki tonga tā puni mo i paanga e walu nima. Senori tātu i vai mo i whakaikiki. E ene pehe ko te tonga whaluku fua e puha moa ki ni ihi o kuna whakatau mua ki te whakataua te puha moa o paanga e fitu wha se ni te tolu wha. Ko e totongi lewa i puha moa o whakatau mua ki mau mea tokoni pe i api o ku kehe pe e totongi ki he wahi nuk alofa pe mo i totongi ki he wahi hihifo mo i wahi haha ke. Ko e totongi puha moa ki he wahi nuk alofa o paanga i walu tolu sin te ua fitu. Ko e totongi wha mo vete lewa ai moa ki he kilo o ku paanga i e nima se ni te wha tolu. Ko e totongi puha moa ki hifo mo hahake o paanga i walu nima se ni te fitu ai puha moa pe a paanga lewa e nima se ni te fitu nima ki he kilo. I he whakamatala ko tuku mai me he wa a pule whiunga, ko e uhinga o ku hike ai puha moa o whatatau pe ki he mamafa ai puha moa me he whanua o ku hū mai me ai, kai pehe foki ki he totongi o e wheleti. Ko e wheleti e puha moa ku paanga e hongo fulu ki he tahaono ki he puha e taha. I he ene pehe lewa, ko e ngahi koloa puha moa e pau ke hikia o whatatau ki he totongi o e wheleti. Nā te tuku mai tapo me he wa a pule whiunga ki he kau whakatau kotoa pe, ke kātaki o tokanga ke kōleha o la i tari totongi, pa ke tau hia na atoki whie mau amo yangi. Mai o ngonga le tio me televisione Tonga, ko Senori tātu i vai. Ko e uni o ngongo whakaroto whanua ia ki he hoani mo i panke langa whakalalaka ko iau tō ngā tiripi. Ko e ngahi o ngongo mi mala e sipoti o hoko mai o kahiri e ni whahoko atuia e vai whanua tūpola. Malo tau kei whi au mai, koe whakaelewa eni ke mala e o sipoti. Me i he mala e o akapuluri ki o amanaki ke whahoko hawhiahi o akapuluri ki mai kakai whiwhine i tongani, i he mahina katu uia ma ai whanau whiwhine si hifo he tau taha tolu ma si hifo he tau taha ono. Koe whamahino eni he sea e poate kau taha akapuluri ki ai kakai whiwhine pe koe TWNRL, Olivia Moi. Ne pehe e Olivia lele ai whiauhi koe ni me aho wanoa ki aho hiwa o akosi, pe a hiri ai whai me whiauhi akapulu pe tok hoko te ngahi whiauhi ki he ngahi o tumotu. Ne te pehe Olivia koe tau mua ki whalakalaka e wa inga kai whiwhine i tongani, pe a ki teu i hakau wa inga lelehi ma ai whiauhi li ki ip o mamani ma ai kai whiwhine i he wanoa wanima. Mai no foki na e wa inga tin whiwhine a tongani monu sila i mahina ko o si Mount Smart i Aokalani pe ne whamahino e Olivia. Nei kai ai hakau wa inga mi tongani he timini he na ino noa e taimi ke teu i ai hakau wa inga mi heni. Mai ngonga li te om television Tonga ko a wahi whanua tū pola. Lagi mo pe tau mawai te wakaingi pehin ki ngahi ulu i o ngongo. O si ata ki he tau tahawa ki olunga i he kakai e whanua ke huhu malu i whalahi hono wha a ke whaito o Pfizer. Tu utai e ki paremia waka wamili kui fisi he pongpongi aho ni ki whatahalahi kauta ke Pasifiki pe koe Pacific Islands Forum pe PIFS. Pea tau tea pa angani mawhi ai ngai business ni i don tapuni, kendo mau i e lao kendo ngai aki mi sini tali totongi. Pe koe kakatai pe mo uni ngongo whalota whanua mi le teo tonga uluaki mo i waka mawhoki televisione Tonga ki he hoani, o kei e whakaamu na e autaki ko toa pe ngahi ngongo ni ki ora to whali ko toa pe. Whamarot ko ke tau kei whi a mai, ka mo me a.